ebyaro ku rugo mu ward nka Kabare Bugarama hamwe n'ahandi mu division ya Bisheshe mu district y'Ibanda hariyo kucura kw'amani bwa nyuma yo kushanga amataka g'abatura garyo mbyapa ebitaro kumanywa eshizere bwa nyuma yo program ya government yo korera abatura ebyapa byabusha okuberyo mbicwekebi konka tukamanyire noha echape cyo nicyo so tusaba ngo umusaveya wa district aze ya surveying umwanya bwo kuba kubabiteyiremo mu computer bajyangwa amataka ganyu gariyo umucyapa so ni tutino busasi bwingi abo kureba ngo tukapimisa konka twasanga amataka gitu gariyo mbyapa atutwine mataka nayitugambara baryo myaka igana nyonye nkace amana rugamba umwanya ogu nkijo mu mwaka gwa 2017 hata nasyaha imyaka ni bana 5 nya nka 5 nena ntwira ngashangwa n'abantu bakura abakurire mu barumu tutukahura gacapo mu area gikonga kitangarize Korigera hari mukuru wa division Johnson Kanyomozi bamwe abashangirwe n'ebyapebi harimo abebembezi ekereziya hamwe n'abagiga abo mushweka kukuza kubuza land zone officer akure by'amataka district agera ngo ari ikigambo kiba kwita sifit gwekitu ebyapebi bukasifitiga byargombwanya gwabyo byaza amataka g'abantu Mwani yoro hokutera Romulang, President yatu ya mbere yatuire project age. Na Dakao, na chairman C5 na RDC. Batuyambe aba bantu bakore bagaruko byapa byabo. Bagarike babitereza abantu batunga amataka gabo. Omurikiko rukorirwa ha office za district rwebembirwe omuhango okurwa ministry by'amataka okureba ku project y'ebyapa eriyo nekorwa aba Slack no kwera kutambara bita aborekero kwera ricerra bwanyuma yo kumanyisabwa ngo project age neja kuhenderebera mu 30 byo kwezoku ekero kumanyisa ngo boto baratunga ebyapa nintera masumu kono muje mutuya twadike program muje mutuyambe twenda kwerwa hatwebuza abantu bahansi tubireke mukoko wodine sente to kwerwamo ece kintu tweburize no vukosira meyo waryaha tinkumanye kitorakore itari yakabara bishisha baza kwita umuturugo muturuza gushango bakazire mbonde zirahariya ine kizuru kushirana n'amacumu gari kimanyisa wendi kimanyisa utuza kai ahitaka yenyi around yes shred kine byaka yes emusekesi your data yes and correct case by case ndio ni mtanzo za kuzanyeza kani yes your data Oishire henshongeji nabwe omukushijuma project age cyangirwa ngo abakuru abarukuro mu rumogo batwire nibiha batura sente barukuba biha oko batungire byapa beterire kubo umutemo gwabo harabine ebiri harabine gumwe harabine eshatu nyowe dena diswalia waheza kuchimanya watwe uchapaso no wawe aliasio ahabwa tutakutwimvorovinga tukariga tukamutege kitora akachikwata akazikwata tukamuyora kwaho. Our maps should map out these wetlands properly so that people get to know. Wembaga zeminanye swamp endage bulungi nti wano swamp wekolaki wetandikirwa wekoma something like that. So once that has been done, it's not over. Time of survey ejuse surveyor atuse awamo surveyor tulide ate amapinga swamps yeah lwaki kino kibeera abatora barukurengo mutwaro gumwe okurugo mu division ya Bisheshe negomborra eya Nyamarebe nibo babire batekatekerwe okukorerwe byapa gasha kwa Timothy Mushabe.